ngesikhathi esiphambili ebekade kuyizibi zembuso, ezobuzwe, izigodi, imindeni nawo konke-ke okunye kwagcina kungasahambelani. Nathi kulalo hambo lwethu kwakulokhu kuzaleka zonke lezo nduna ezagcina ziphenduka ukufa. Selokhu-ke sasihamba sicosha, sihamba sifuya, sihamba sifunda nasemaphutheni, njengoba namhlanje sisaphuthalaza ubuqiniso okokuthi kungani silapha sikhona, ngoba ngikuyothatha amandla esilo ukunyamalala kwale nyamazane eseyigcwaleke kakhulu phezu kwamakhanda amadoda. Isilo esakhothama singakhothamanga, singasikhothanga amanxeba asemhlane waso anguphanga. Abanye bathi-ke ophela ngaphakathi bafa, abanye bafela ngaphakathi, ngoba bathi kwakufiwa kakhulu ngalesa sikhathi. Bathi ngisho ukwanda kwaliwe umthakathi, nami ngeke ngande kakhulu-ke ngaliwe umthakathi, ngoba bathi ayemaningi namalanga emalanga. Bathi kwakunamalanga okujabha, amalanga okujabula, amalanga okuthula, amalanga okulwa. Izimpi ebesizilwa ngesikhathi esiphambili ebekade kuyizimpi ezembuso, ezobuzwe, izigodi, imindeni nakho konke okunye kwagcina kungasahambelani. Nathi-ke kulolo hambo lwethu kwalokhu kuzaleka zonke lezo nduna ezagcina ziphenduka ukufa. Selokhu-ke sihamba sicosha, sihamba sifuya, sihamba sifunda nasemaphutheni, njengoba namhlanje saphuthalaza uqiniso bokuthi kungani silapha sikhona. Kodwa kuphela ufakazi. Thobisi wama